Upravo se nalazim u možda najčudnijem gradu na planeti. Mjesto koje je trebalo da spoji tehnologiju i prirodu u jedan savršen ekosistem kakav još nije viđen, gdje će se voziti samo električna auta, sve biti okruženo zelenilom, a kvalitet života biti na nekom potpuno novom nivou kakvog do tada svijet još nije vidio. U ovaj projekat uloženo je preko $100 milijardi sa ciljem da se 1 milion ljudi naseli ovdje. Godinama i godinama su radnici radili na njemu te pravili visoke nebodere, škole, bolnice, vrtiće i sve druge neophodne stvari za život. Ali na kraju gotovo niko nije došao. Now, have you heard of Forest City? This was a $100 billion project unveiled in southern Malaysia in 2016 by the developer Country Garden. But 8 years on, Country Garden is facing colossal debts and the complex is virtually empty. Da paradoks bude još veći, ovo mjesto nalazi se na sat vožnje Singapura, jednog od najbogatijih mjesta na planeti, a sa ciljem da saznam šta se ovdje zapravo desilo, 2 dana živjet ću u ovom gradu i pokazati vam kako on izgleda iz prve ruke. Kamere za nadzor i zaista mnogo kamera. Otprilike pola vidimo da je prazno. Voda koja je otvorena, vraćamo u frižider. Još jedan napušten restoran. Ništa od ovih objekata ne radi. Kafe nema. So, no coffee? Prvo jutro u Forest Cityu i osjećaj je nadrealan. Ja iskreno ljudi već nekih sigurno godinu dana maštam da dođemo ovdje i da vidim da li je to zaista sve tako napušteno kao što se priča, ali prije nego zavirimo u sam grad, vrlo je bitno da vam dam malo konteksta kako je do ove situacije uopšte i došlo. Najlakše objašnjeno, Forest City je futuristički megaprojekat izgrađen na vještačkim ostrvima u saveznoj državi Johor u Maleziji, zamišljen kao pametni zeleni grad budućnosti za 1 milion stanovnika. Grad je nastao kao ideja kineskih biznismena te je trebao biti simbol luksuza, tehnologije, održivog urbanizma sa neboderima, autonomnim prevozom, školama, bolnicama, plažama i golf terenima. Međutim, realnost je bila potpuno drugačija. Zbog previsokih cijena stanova, političkih promjena u Maleziji, ograničenja za kineske kupce te slabe povezanosti s okolinom, grad je vrlo brzo nakon izgradnje ostao gotovo prazan, a danas u njemu živi manje od 500 ljudi, čineći ovo mjesto nalik na neku lokaciju iz filmova apokalipse. Sam ovaj kompleks je zaista prelijep i pogledajte koliko zelenila samo ovdje postoji. Ali, ukoliko malo zavjerite na recimo susjednu terasu, onda vidite koliko je to u stvari sve zapušteno. Mi se nalazimo na spratu našeg hotela i kao što vidite, nema nikoga. Ne znam da li neko trenutno boravi u ovim sobama, ali sve oko nas je prazno. Evo, pogledajte i sa ove druge strane, ovo je drugi dio hotela. Ukoliko malo detaljnije pogledamo, vidimo da prosto nema ljudi, ali evo sve je nekako pusto, mnogo je tišine. Jedino što postoje su ljudi koji aktivno održavaju sav ovaj prostor, mnogo radnika je ovdje, tako da se nekako prividno čini da zaista se tu nešto dešava, da tu neko živi, ali mi pravih ljudi kao gostiju smo generalno dosta malo vidjeli. Nalazim se uslijed stambenog naselja unutar Forest Citya i ukoliko malo obratimo pažnju na balkone gore, shvatit ćemo da apsolutno
nema ljudi, tek na pokojoj terasi vidi se neki veš koji se suši i sada će neko reći pa ok, možda Robi ne suše svi veš na balkonu, ali vjerujte, navike u Maleziji su takve da većina ljudi će nešto da prostre kako bi se to sušilo i zaista 99% ovih stanova izvana izgleda identično, što nekako sugeriše da zaista stoje prazni i napušteni. Kada čovjek šeta ovim ulicama, nekako shvati zašto je ova lokacija izabrana za gradnju ovoga grada, jer prelijepo je. Ukoliko malo obratite pažnju, vidite koliko je sve zeleno, koliko je sve džunglasto i ta kombinacija visokih nebodera sa ovom tropskom šumom daje neki nevjerovatan šmek Forest Cityu i da je projekat sproveden do kraja kao što je planirano, da su ljudi zaista došli da žive ovdje, bila bi ovo jedna od najmoćnijih lokacija u Aziji, vjerovatno da se živi, jer imali biste sve mnogo prirodnog hlada, mnogo je vjetrovitije, nema tolike sparine koja je veoma česta u Maleziji i grad bi zaista bio idealan za neke imućnije ljude, ali desilo se to što se desilo. Jedna od stvari koju primijetite širom lokacije su kamere za nadzor i zaista mnogo kamera. Kamere su na sve strane, što je u jednu ruku super. Grad je pravljen tako da bude siguran da je sve nekako pod špagu i s obzirom da su Kinezi trebali tu da žive, Kinezi su nekako naviknuti na kamere, ali shodno tome šta se desilo kasnije sa samom pričom oko Forest Cityja, i po priči drugih ljudi koji su bili ovdje, stranih blogera, većina ljudi ne želi da se ništa snima i vjerujem da je dobar dio ovih kamera za nadzor tu da kontroliše šta se snima i ko snima. Srećom, snimamo sa malom kamerom pa nismo toliko upadljivi, ali evo, kamere su zaista na svakom koraku, što pomalo je bizarno i ne znam koliko mi se iskreno dopada. Naime, širom Forest Cityja trenutno postoji oko 26.000 stanova dostupnih za rentan ili kupovinu, čija prosječna cijena trenutno iznosi oko 100 do 150.000 evra. Ali ako se sjetite da je čitav ovaj kompleks namijenjen za pretežno bogatu klijentelu, onda vas ne treba iznenaditi ni činjenica da se ovdje nalazi oko 1000 vila koje sada vidite, a koje su potpuno prazne. S obzirom da se na ulazu u ovaj red vila nalazi obezbeđenje koje vam ne dopušta da uđete, nismo mogli da ih vidimo izbliza, ali po onom što sam snimio sa svojim dronom, rekao bih da je ovo jedan veoma neuspjeli projekat. E sad ljudi, prije nego nastavimo dalje sa videom, htio bih da napravimo malu pauzu da se zahvalim sponzoru današnjeg videa, kompaniji Avitech, koja mi je obezbijedila ovaj Mavic Mini 5 Pro dron od DJI-a, sa kojim su nastali svi kadrovi koje ste vidjeli i uz koji dolazi ovaj kontrolor. Ovo je meni lično najbolji dron za moje potrebe, zato što je veoma mali, ispod 250 grama, lako se spakuje svugdje. I što je sjajna stvar je što ima senzore sa prednjih, zadnjih, ali i sa bočnih strana. Vidimo senzore ovdje. Ukoliko letite negdje prvi put, ukoliko ste početnik, on će da vam da upozorenje ako se nađete kraj nekog objekta, tako da je puno manja šansa da ga srušite. Zoom je mnogo bolji nego ranije, mnogo su kvalitetniji kadrovi, zaista za nekoga ko planira da snima putovanja, ko putuje iz hobija ili profesionalno, zaista vrhunski dron. Toliko za ovaj put, hvala puno Avitech, a mi se vraćamo nazad na video. Pored zvukova prirode, drugi najčešći zvuk je zvuk kosilica i sve su radnici koji non stop
šetaju gore dole, nose neki otpad, šišaju travu. Generalno mnogo se truda ulaže, ali postoji razlog za to. Kada su ljudi kupovali stanove ovdje, investitori su morali da obećaju održavanje ovog lokaliteta. Iako lokalitet sam po sebi nije faktički još uvijek završen, oni su dužni da koliko god ljudi živjelo ovdje se brinu maksimalno o njemu, tako da čak i da ostane 10 rezidenata, sam investitor će morati da jednako rada i truda ulaže u sve ovo. S obzirom da je ogroman broj ljudi bio planiran da živi ovdje, kreirano je i mnogo parking mjesta, mnogo garaža ovog tipa. Mi smo sada u jednoj od njih, ali pazite, evo ljudi. 1, 2, 3, 4, 5 auta, 1 motor, što možemo da vidimo. Praktično napuštena garaža, ali sve funkcioniše. Postoji sistem za naplatu i sve i ljudi na neki način koriste ovo, ali znajući kakve su gužve kod nas po shopping centrima i garažama ove vrste, priznaćete, ovo je totalno druga priča. Ušli smo unutar jednog stambenog bloka da vidimo poštanska sandučadi, da li se dobija pošta i otprilike pola vidimo da je prazno, na dosta mjesta i ima pošta koja je stigla, ali vidimo sav ovaj dio da je prazan, ovaj dio ovdje većinski da je prazan, možda nekih 30 ili 20% je u suštini popunjeno. Sami centar Forest City-a ima ovaj dio koji je bio planiran za shopping sa mnogo prodavnica, restorana, barova i kafića, ali možemo da vidimo da se to na neki način nikada nije desilo, sve izblijedilo od vremena, od sunca. I evo da vam pokažem drugu stranu. Ovdje je trebala nekada da bude slastičarna, pa pekara i mnogo drugih prodavnica, ali apsolutno se ništa nije otvorilo. Mogli bi da zavirimo tu, ali sada nećemo, ali zamislite kada bi ovo sve bilo onako popunjeno, kada bi ljudi dolazili, kada bi bilo živo i kada biste imali sav ovaj ambijent, kakav bi ovo moćan grad bio. Ono što me zaista fascinira je koliko god šetate, napušteni lokali poput ovih su širom kompleksa. U jedan čak evo možemo i da uđemo i sada ćemo da vidimo šta je ovdje, ali generalno ljudi su ostavili potpuno prazan objekat koji vjerovatno već stoji ko zna koliko i neka realnost Forest City-a je upravo ovo. I ovo su neke stvari koje vlada Malezije definitivno ne želi da pokazuje ljudima. Oni žele da ljudi vide ovaj sjaj, ove nebodere, ali realno kada vidite koliko toga ovdje stoji prazno, dobijate jasnu sliku situacije. Suština svega ovoga bila je da bogati Kinezi, bogati Singapurci dolaze i provode vrijeme ovdje, te sama arhitektura ovih stanova je pravljena prema kineskom Feng Shuiu i sve je nekako bilo prilagođeno Kinezima, ali zbog stvari koje smo ranije pričali, zbog prosto promjene zakona od strane vlade Malezije koji su
onemogućili Kinezima da tako lako investiraju ovdje. Došli smo do toga da Kinezi ne mogu, a Malezijci na neki način ne žele da žive u ovim kućama, jer način kako su malezijske kuće pravljene je mnogo drugačiji. Prosto u startu nije bilo prilagođeno njima. Dok neko snima, neko zube gleda. Koliko zuba imamo? Gledamo koji su nam zubi izrasli. Imamo dole 4, gore imamo obe 4. Ovi će kući su odavno izašli, ovi vampirski, i donji i gornji. Ali sada ovi novi koji izlaze, obe 4, ovdje ide i 3 i dole 4. Mame, puna usta zuba. Evo, mojoj ženi nije ništa jasno vezano za ovaj grad. Ništa. Tamo puste zgrade, ovdje se djeca kupaju. Ništa mi nije jasno. Ukoliko i vi kao Jena niste još uvijek sigurni šta se ovdje desilo, vrijedi reći da je cjelokupna ideja ovog projekta, pored već svega navedenog, bila da bogati Singapurci koji žive u jednoj od najskupljih zemalja svijeta, gdje je kvadratni metar nekretnina zaista astronomski skup, a koji se opet nalazi veoma blizu ovog mjesta, dođu ovdje i kupe apartmane pod mnogo nižim cijenama. Pored Singapuraca, marketing je bio usmjeren i prema već spomenutim bogatim Kinezima koji bi ovdje mogli kupiti nekretninu, dobiti malezijsku vizu i na taj način imati sigurnu investiciju izvan Kine. Sad, razlog zašto Singapurci nisu investirali u ovaj projekat na kraju bio je prije svega pravna sigurnost. A zbog činjenice da su u Maleziji pravila za kupovinu nekretnina za strance često mijenjala, ljudi su odlučili da je bolje da ne ulažu. Drugi veliki problem bila je realna dostupnost lokacije. Iako je Forest City na izgled blizu, prelazak granice između Malezije i Singapura u praksi ponekad traje satima zbog gužvi i kontrola. Ne postoji nikakva direktna željeznička veza ili metro veza između dvije zemlje, pa je za lokalce čak lakše letjeti u druge zemlje jer im je aerodrom više nego dobro povezan. Što se tiče Kineza, politički faktori su igrali ipak najveću ulogu. Prije svega, novi premijer Malezije, Mahathir Mohamad, inače poznat po tome što ima vrlo kritičan stav prema stranim investicijama, javno je kritikovao Forest City projekat, rekavši da neće dobiti status specijalnih ekonomskih zona, te da strancima koji kupe nekretnine ovdje neće biti odobravane vize kao što je prvobitno bilo obećano. U sličnom periodu Kina je počela strogo ograničavati koliko novca građani mogu iznijeti iz zemlje i ulagati u inostrane nekretnine, pa je kupovina stana u Maleziji odjednom postala administrativno komplikovana, rizična i često nemoguća bez raznih zaobilaznih metoda. Kada je Forest City planiran, ideja je bila da svi njegovi rezidenti mogu da dođu do plaže u maksimalno 10 minuta i plaža je zaista odmah tu na kraju ostrva. Plaža je mnogo lijepa, iskreno. Pješčana sa finim morem, sa ovim palmama. I ovo djeluje kao neki mini malezijski Miami, ali kao što vidite nema mnogo ljudi, jedan čikica i nekoliko djece. Dosta škola u posljednje vrijeme dolazi ovdje, škola iz obližnjih gradova poput Johor Bahrua, zato što je ovo jedna od rijetkih lokacija u ovom dijelu zemlje gdje imate pristup plaži i gdje se možete kupati. Glavni beach bar unutar Forest City-a izgleda ovako. Kao što vidite, nema gostiju iz razloga što nema ni konobara. Ovdje vidimo šank i možemo bukvalno da dođemo iza šanka. Sva aparatura je tu, vidimo dosta predmeta SCIG-a. Imamo čak i meni ovdje sa jelima, sa cijenama i sve je bilo planirano, sve je bilo postavljeno, sve je bilo spremno i na neki način grehota je da ovakva mjesta propadaju, jer pazite samo i ovu plažu ovdje, kako bi bilo moćno sjediti, piti neki koktel i chillati ovdje, a ne da je ovako sablasno.
Nalazimo se na lokaciji koja je zamišljena kao mjesto gdje će se praviti one najromantičnije svadbe i sav ovaj dio je detaljno planiran za to, ali danas mladenaca nema, svadbe se ne dešavaju, jedini ljudi koji se ovdje mogu naći su radnici iz Bangladeša, Indije, Pakistana i oni dalje održavaju sav ovaj kompleks i dalje se brinu. Na dosta mjesta ljudi ovako rade, šišaju travu, ali faktički se događaji za koje su te lokacije bile predviđene ne dešavaju. Evo, po prvi put došao sam do dijela gdje postoji veći broj ljudi. Na plaži ih je bilo nekoliko, ali ovdje imamo sigurno 10-ak turista, većinski djece koji uživaju u ovom akvaparku i stvarno sam akvapark kao i sve ovdje je zaista savršeno. Voda je topla, baš je za uživanje i da sam čak blizu ovoga grada, vjerovatno bih dolazio ovdje zato što je mnogo mirno. Nemate gužvi, nemate mase turista, nemate onih galama, nemate bučnih Kineza koji bi vjerovatno bili ovdje da se projekat realizovao. Imate jedan mir i jednu zaista finu atmosferu koju danas rijetko gdje možete pronaći. Jedna od ideja Forest Citya bila je ta da širom kompleksa imate stanice ove vrste gdje postoji besplatan shuttle bus koji vas vodi sa jedne lokacije na drugu i lokacije postoje, tu su naznačene, ali nemamo rasporede vožnji i sve nekako zapušteno. Sam koncept je bio mnogo dobar, mogli biste besplatno ići sa lokacije na lokaciju, ali to se nikada nije desilo. Na dosta objekata možemo da vidimo ovako lance sa katancima. I ovo je nekada bio muzej. Nekoliko muzeja je bilo planirano u sklopu kompleksa, ali oni danas ne rade praktično ništa te vrste, ne možemo posjetiti. Da vam pokažem vamo jedan dio. Ovo je u suštini kao neki shopping centar, mini shopping centar, ali sve prazno, ništa od ovih objekata ne radi, par ljudi šeta dole, ali oni samo istražuju. Generalno ne može ništa da se kupi, veoma mali broj ugostiteljskih restorana postoji, mada o tome ćemo sada, ali većinski dio ovih unutrašnjih prostorija je praktično ovakav. Prvi restoran na koji smo naišli da radi miksuje neka vrsta slastičarne i restorana. Može da se kupi neka hrana za ponijeti, ništa posebno. I evo naišli smo na jedan butik koji ovdje radi. Light Luxury, ali dosta mala prodavnica i ovakvom shopping centru ove vrste gdje bi moglo da bude mnogo toga, nema ništa da se kupi. Evo vidimo sav ovaj dio ovdje je zatvoren. Ukoliko objekti čak i rade, hello, vidite da u njima praktično nema nikoga i gotovo svaka prodavnica izgleda ovako. Jedan od natpisa srećna 2024. godina pokazuje realno stanje ovdje. Evo, htjeli smo da malo pauziramo od snimanja, da sjedemo da popijemo kafu. Očigledno jedan kafić, tamo stoji aparat za kafu i sve spremno za kafu, meni i sve, ali kafe nema. So, no coffee? Okay, we'll buy this.
Kafe nema, pare se ne mogu potrošiti, ali zato je tu maca koja maše lijevom rukom i zove, priziva da potrošite pare. S obzirom da tamo nismo uspjeli da nađemo kafu, naš naredni zadatak je da pokušamo da pronađemo mjesto gdje ćemo popiti kafu i da vidimo da li mjesto u koje je uloženo 100 milijardi dolara ima mjesto gdje se može sjesti i odmoriti. Nešto ne obećava, ali ajde da probamo. U sklopu tržnog centra nismo uspjeli da nađemo kafu, ali jesmo ovdje u sklopu drugog hotela. Ali ne samo da smo našli kafić, već i ovaj AI šah. Evo upravo ovaj robot raspoređuje figure. Partija samo što nije počela. I pogledajte kako on to detaljno figuru po figuru stavlja na tablu. Neke su već zauzete, pa ne bi da mu se miješamo u posao, ali evo pogledajte kako ide konj na pravo mjesto. Nisam neki šahista, iskreno, ali vidjeti AI šah ovako mnogo je zanimljivo, da ga još ne pokvarim na kraju. Evo, on je završio svoje ili ipak nije i dalje nastavlja sa pripremom. Krenuli da uzmemo vodu jer je mnogo sparno postalo i uzimajući ovu jednu veliku, uzeli jednu malu koja je napola popijena, ljudi. Evo voda koja je otvorena, vraćena u frižider i mi ćemo je vratiti. Pa ko naredni naleti neka uzme, uzimamo dvije velike ipak. Ja sam već inače treći put u Maleziji i uvijek u supermarketima kupujem ovaj kokos, to jest ovu kokosovu vodu, 100% prirodnu i ona dođe oko nekih 40 centi, ali ko hoće nešto lokalno malezijsko, ovaj Milo je nešto što ćete u svakom supermarketu u zemlji vidjeti, neka vrsta našeg kakao, neki Crush, Express čokolina, nešto slično. Nije baš toliko zdravo, dosta šećera ima, ali sva djeca iz ovog dijela svijeta često piju ovo zaista. Ono što ipak prvi put vidimo ovdje su ovi salted egg cookies, kolačići od slanih jaja. Koliko god volim eksperimentisanje po pitanju hrane, nisam baš za ovo. Još jedan napušten restoran. Evo imamo ovdje kutije koje su donešene možda sa stvarima, ali to ili nikada nije otvoreno. Mnogo to sve izgleda fino izvana i super bi to izgledalo iznutra. Ali evo šta imamo od toga danas. Na prethodnim kadrovima dobili ste možda malo bolju sliku o veličini Forest City, ali tek na ovoj maketi shvatamo zaista koliko je ovo veliko mjesto. Mi smo na neki način obišli samo ovaj mali dio ovdje, od Forest City tornja do Marina hotela i kretali se uz plažu, ali sav ovaj gore dio nismo ni zagrebali. I sad zamislite da se ovo zaista sve izgradi, koliko je ovo impozantno, ljudi. Jedna međunarodna škola trebala da bude ovdje, ovaj dio ovdje, samo u ovom ovdje dijelu 26.000 stanova koje bi trebali da kupe investitori iz preko 20 zemalja svijeta. Dva velika terena za golf, nalaze se
iza i zaista jedan od onako najimpresivnijih kompleksa ukoliko bi se on izgradio u potpunosti. Za sada imamo samo ovaj dio ovdje napravljen. Grad danas ima mnogo više prodatih stanova i izdanih lokala poput ovih ovdje nego što ima ljudi koji ne samo žive već i koji dolaze da ga posjećuju. Iz tog razloga u posljednjih nekoliko godina percepcija, to jest promocija samog mjesta je malo promijenjena, te se on brandira kao mjesto za kockanje, otvaraju se kazina, otvaraju se kancelarije za digitalne nomade, te iako djeca i porodice većinski čine broj ljudi koji dolazi ovdje, trend je taj da grad radi na tome da privlači ipak malo drugačiju klijentelu. Šta će od toga biti, samo će vrijeme pokazati, ali mislim da su i vlasti Malezije, ali kineski investitori shvatili prosto da ovako nekako više ne ide. Pazite samo koliko je mračno navečer. I evo ovdje vidimo zgradu, ali praktično pola svjetala je ugašeno. Nigdje nikoga nema. Mislim da nema bolje mjesto gdje da završimo ovu našu priču nego kod ovih neobičnih stepenica koje nemaju kraj i koje navodno simbolizuju neku budućnost, ali sama ta budućnost je, rekao bih, jednako neizvjesna kao i budućnost Forest City-a. Nakon 2 dana koja smo proveli ovdje, ne pamtim kada sam bio toliko zbunjen situacijom na koju smo naišli, gdje i dalje ne mogu da skapiram kako život ovdje zapravo teče i da li uopšte postoji neko bolje sutra za ovo mjesto. Ali ukoliko vas zanimaju gradovi duhovi ove vrste, radili smo i serijal na Kipru iz grada imena Varoša, jedan od mojih dražih videa koji je opet neka druga priča, neko drugo napušteno mjesto, ali iz nekih potpuno drugačijih razloga. Ja vas ljudi mnogo pozdravljam. Mi još malo ostajemo ovdje, a onda se vidimo u nekoj novoj priči sa putovanja. Ipak, luksuz i raskoš trajali su svega 4 godine. U avgustu 1974. život ovdje je stao, a svih tadašnjih 39.000 stanovnika je ostalo bez krova nad glavom, ostavljajući Varošu s epitetom grad duhova. Narednih skoro 50 godina pristup ovom mjestu bit će potpuno zabranjen, a ovaj grad, inače 3 puta veći od Černobila, polako će da tone u zaborav. Mi ćemo u ovom videu da obiđemo ovo mjesto i da vam pokažemo kako ono izgleda, ali hajde prvo da vidimo šta se to zapravo desilo ovdje.